Zimwe mu nkuru ziri kugenda zigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, amagambo akomeye yatangajwe na Corneille Nangaa, umuyobozi wa AFC M23, nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko yizeye ko leta ya Kinshasa izongera kwisubiza imijyi irimo Goma ndetse na Bukavu. Aya magambo ya Nangaa yatumye benshi bongera kwibaza aho ibintu bihagaze mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibiza mu nzira y'ibiganiro ishobora kongera gusimburwa n'intambara. Mbere rero yo gukomeza ndetse tunagera muri iyi nkuru muri rusange, banza urebe ko wakanze kuri subscribe ndetse unakande ku nzogera kugira ngo ujye ubona amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Ku wa 18 Kamena 2026 nibwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko yizeye ko umunsi umwe Goma na Bukavu bizongera kugenzurwa n'ubutegetsi bumwe. Yavuze ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari mu byishimo byo kubona itike y'igikombe cy'isi cya 2026, nyuma y'ayo magambo Corneille Nangaa yahise atumiza ikiganiro n'abanyamakuru i Goma maze anatanga ubutumwa bukomeye cyane bwerekeye ku bijyanye n'umutekano wa Goma ndetse na Bukavu. Nangaa yavuze ko AFC M23 yakomeje kwihangana no kwirinda gusubira mu magambo ya Perezida Tshisekedi, ngo ariko byabaye nk'ibigana kuri tangente, aho byabananiye kwihangana ndetse no kwirinda gusubiza aya magambo, byaho byakomeye nyine bisa naho nawe hagira icyo agomba kuvuga. Yavuze ko igihe kizagera AFC M23 igafata imyanzuro ikomeye ku buryo yise ubwo ubushotoranyi bukomeza gututumba i Kinshasa. Aya magambo yaje yiyongera ku yandi Nangaa amaze igihe atangaza, agaragaza ko atemera ubuyobozi bwa Tshisekedi kandi ko AFC M23 ifite umugambi wo guhindura imikorere ya politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko se ko aya magambo ya Nangaa ari gufatwa nk'ikimenyetso gikomeye? Ibyo byose ni ikibazo wakwibaza, gusa cyambere nuko atangaje mu gihe ibiganiro by'amahoro hagati ya Kongo ndetse n'impande zitandukanye bikomeje kugenda bigorana. Cya kabiri nuko Goma ndetse na Bukavu bikomeje kuba ahantu hafite agaciro gakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko mu gace gafite agaciro gakomeye mu bijyanye na politike ndetse n'igisirikare. Goma iri ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, naho Bukavu ni umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Imijyi ibiri rero ifatwa nk'inkingi y'ubukungu ndetse n'ubutegetsi muri ako karere. Ayayo Perezida Tshisekedi avuga ko azayisubirana, abayohereza ubutumwa kuri leta ya Kongo ko itigeze yemera ko AFC M23 igenzura burundu ako gace. Ndetse ku rundi ruhande iyo Nangaa asubiza bavuga ko kwihangana kutazahoraho, abagaragaza ko AFC M23 nayo idashaka kugaragara nk'itsinzwe cyangwa iri mu mwanya ho gusubira inyuma. Hari ikindi cyashimishije abakurikirana politiki ya Kongo, aho Nangaa aya magambo ari Goma yayavuze mu mujyi wa AFC M23 nyine ifata nk'ikigo gikuru cy'ubuyobozi bwayo. Muri iki gihe mu mezi ashize yakunze kugaragara i Goma avuga ko intambara yarangiye kandi ko igihe kigeze cyo kwibanda ku iterambere n'imiyoborere. Ibi rero yerekana ko AFC M23 ishaka kwerekana ko itari umutwe w'inyeshyamba gusa, ahubwo ishaka no kugaragara nk'umuyobozi ufite gahunda yo kuyobora abaturage. Abasesenguzi bamwe bavuga ko iri ari ihinduka rikomeye kuri AFC M23, isa n'ishaka kwiyubaka ku rwego rwa politike rufite imiyoborere n'inzego zayo. Nubwo bigenze bityo rero, leta ya Kinshasa yo ikomeje kuvuga ko izakomeza guharanira kugarura mu busugire bwayo ku butaka bwose bwa Kinshasa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi amaze igihe agaragaza ko adashaka kwemera ko ibice bimwe by'igihugu bye bikomeza kugenzurwa n'abamurwanya.
akaba rero ngo ari nayo mpamvu umugaba amagambo ye yo kwisubiza Goma na Bukavu yahawe uburemere budasanzwe ku ruhande rwa AFC M23. Bo bavuga ko ikibazo cya Kongo kidashobora gukemurwa n'intambara gusa, ahubwo ko hakenewe impinduka za politike ndetse n'imiyoborere. Ikibazo gikomeye abantu benshi bibaza ni iki: ese aya magambo ya Nanga ni ukuburira gusa cyangwa ni ikimenyetso gikomeye cy'ibikorwa bishya bya gisirikari bishobora gutangira ndetse no gukurikiraho? Kugeza ubu nta bimenyetso bifatika byerekana ko hari ibitero bishya byateguwe, ariko amateka yo mu burasirazuba bwa Kongo atwereka ko amagambo ya politiki akunze gukurikirwa n'ibikorwa byo ku rugamba. Niyo mpamvu bavuga ko amagambo nk'aya akunze gukurikirwa cyane n'abaturage, imiryango ndetse n'ibindi mpuzamahanga byose nk'ibihugu byo mu karere bigiye bitandukanye. Rero hari ikibazo cy'ibiganiro by'amahoro. Mu mezi ashize habayeho imbaraga zitandukanye ziturutse muri Katari, Angola n'indi miryango mpuzamahanga zigamije kugabanya ubushyamirane hagati ya Kinshasa na FC23, ariko kugeza ubu haracyari icyuho kinini hagati y'impande zombi. Kinshasa ishaka ko FC23 ishyira intwaro hasi, FC23 nayo ikavuga ko ikibazo atari intwaro gusa ahubwo ari imiyoborere ya Kongo muri rusange. Ibingibi bituma nyine habaho n'ubwumvikane burushaho kugenda bugorana mu bice ndetse ni mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero iyo turebye ibintu ko bihagaze uyu munsi, hari ibintu bitatu bishobora kubaho. Cya mbere ni ibiganiro byakwiyongera kugira ngo imbaraga zombi zibashe kugera ku gisubizo cya politike. Cya kabiri ni amagambo arushaho gukomera, ariko nta mbaraga, nta ntambara nshya ibaye. Icyo ni ikindi nacyo umuntu yagenda agarukaho. Ikindi cya gatatu ni uko ubushyamirane bukongera gufata indi ntera, maze bukongera kubaho imirwano ikaze. Abasesenguzi rero benshi bavuga ko amahitamo ya mbere ari aya meza y'ibiganiro kurusha ayandi, kuko abaturage bo burasirazuba bwa Kongo bamaze imyaka bababazwa n'ingaruka z'intambara. Mu gusoza rero nakubwira ko amagambo ya Colonel Nanga avuga ko kwihangana kutazahoraho, yerekana ko ubushyamirane bwa politiki hagati ya Kongo na FC23 ubwo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bukomeza kuzana umurego, ndetse bishobora no kuzazana ibintu bikomeye mu gihe Tshisekedi rero akomeje kugaragaza icyizere ko cyo kongera kugenzura Goma na Bukavu. FC23 nayo ikomeje kugaragaza ko ititeguye gusubira inyuma. Cyakora n'igihe cyo kugaragaza niba aya magambo azarangira n'imvugo za politike cyangwa niba ashobora kuvamo indi mirwano ikomeye. Mwebwe murabibona bute? Se Kongo na Perezida Felix Tshisekedi bizarangira bite? Ibyo byose nyine nibyo murakomeza kugenda mutubwira nyuma y'uko muri buze kugenda nyine muduha comment muri comment section, mugenda mutwandikira uko gahunda zose muzumva ndetse nuko mubona bimeze.